Bab 65 Riyadus Salihin na yewta en dhikrul maut jantagol andita finde do mayde wa qasrul amali e rabbindingol yela on hara juutinali yela on. Wala Allah ta'ala la tadru tawdon dali kullu nafsin kalawun kidaiqatul maut kimeda mayde wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha kala dandado anin nari wa udkhila al jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala ta'ala la dali nukubo wa ma tadri anda nafsun wonki mada taksibo kundun ki faggito to gadan jango wa ma tadri anda nafsun wonki bi ayi ardin ko honto e leydi ndin tamutu woni ko kimayata. Wa qala ta'ala fa idha jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum wa tawilsindin on amwalukum de jawle mo wala auladukum an dhikrillah fi jantagol inde Allah den. Wa man yaf'al dhalika kalahu dudum fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu itte sadaka mimma razaqnakum immorde yoga ko men arsiki on kon min qabli ko adi an ya'ti arde ahadakum goddo men almautu mayde den. Singa nangi mo taw ittano sadaka fa yaqula ya no rabbi jum lawla akhartani hanno nettinana la ila ajalin ha ila jal garibin battingal haysi ko hakikide fa saddaqa mitte sadaka wa kun milato min as-salihin. Tawanon walan yuakhir Allah alla nettinanta nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Wa qala ta'ala hatta idha jaa hasi ari ahadam goddo al-maut mayde qala rabbi irji'un la'alli no gasami a'malu mi golle salihan fi ma taraktu en golle moƴƴede mi accuno. Allah dala kalla inna ngol kongol kalimatan ko kongol huwa kanko qailuha o lengal tum fi ba hala no weli kono ngol wonata. Wa min wara'ihim hino ba mabbe barzakhun hedode be wata ruttade e gurdan ila yawmi yub'athun hanyalande immita. Fa idanu fi khafi suri fala ansaba tawai dambe yagal siddo yagal ala بينهم حق مأبي يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم نيرتو جيتي مأبين تلفح نيري وجوههم جيتي مأبين النار يتنجي وهم تواكم في أندرتم كالحون كل نير إنديب. ألم تكن هره بياني أن لا تنوكي آياتي تطلع عليكم فكنتم لا تدون بها مجة تكذبون إلى قولي تعالى هائدا المكوكوي قالوا بين ربنا جوم من غلبت فولي علينا إدو أمين شقوتنا سقر أمين بمعنى جوتو قلنقردن أمين وكنا من لاتي قوما ضالين. ربنا جوم من قوالتا أخرجنا يلتمي منها إمرد كيتدو فإن عودنا سمي رتك يقول لبن فإنا ظالمون. قال الله جابوا بإخسأوا متى فيها كندريت ولا تكلمون إنه كان لاتنك فريق فدق من عبادي إمرد جياب أمبين كبه واجة نوع يقولون بنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم دريد جوجتهم بنتم سخريا جلت بجلكت سبوت حتى أنسوكم هاي جتدون ذكري وكنتم لا تدون منهم مما تضحكون هلون جلبه. أو إني نمي هند جزيتم يؤريب اليوم هند بما صبروا أنهم هم الفائزون واندكو كم من ملابه. قال وإن كم لبثتم كنغور دانجل كدوب جل نيقون في الأرض كالليل عدد سنين كنتوري دوب قالوا بجاب لبثنا يوما أو بعض يوم. الله فاسأل لندل الدين واو بكونت دبي. قال الله جابو إن سكون لبستم نيبالي دو إلا قليلا سونا سيد أكون كنجل سيد أول أيميو لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم كأنسكم أنما خلقناكم وأنكم من تجرون عبثا كفي جندار وأنكم إلينا لا ترجعون لا. وقال تعالى ألم يعني أن نوناكي هاني للذين ونبيدوا آمنوا أن تخشى أن ينكن قلوبهم لذكر الله وما نزل عند القرآن لجبنا من الحق مردقون ولا يكونوا سجبي وتبلاتهم كالذين ونبيدوا أوتوا الكتاب من قبل فطال جوتي عليهم الأمد دمون عليكم قرنا ننجوتي ها فقست قلوبهم
wa kathirun minhum fasiqun. Wal ayatu ayaji arɗene fil babe ngal dambugal kathiratun ko ɗe ɗuɗuɗe ma'lumatun ko ɗe andade. Wa an ibn Umar radiyallahu anhu qala maki akhadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo jogitino bi mankibayya falaji an ɗen ɗiɗi. Fa qala nelaɗo maki Abdullah ibn Umar ɓe wasiyade ma kun wonu fi duniya ka adna ɗo kannaka sikkay an gharibun ko akkoɗo ɓe mana comportorɗo wasi ko akkoɗo aw abiru sabilin ma taƴitowo lawol tum feƴƴa. Wa kana lati ibn Umar radiyallahu anhu yaqulu ma kayno ida amsayta so tawi woni a niɗɗi fala tantazir wata habbita sabaha wiyetugol waɗka haqqillema ama ya jemma. Wa ida asbahata sa weeti kadi jang fala tantazir masa wata habbitu niɓɓugol waɗo ama haya e nder ñallal ngal. Wa hudu ƴetta min sihhatika immorde e cellal ma ngal ƴetta gollitira ɗum ɗon e maradika fi nawnare ma nde wa min hayatika e gurdam maɗa li mawtika fi mayde mande rawahu al-Bukhari. Wa anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma haɓɓoymirin ene ɗon sikka kon ɗon haqqe neɗɗo muslimin julɗo lahu mo wodani shay'un goɗɗum yusi fihi nde o hani wasiyanade ronoɓe mo ɓen fi mayre fiita o maayi muskila waɗa yabitu o waloda e ɗum laylatayn balɗe ɗiɗi jemmaji ɗiɗi illa wasiyatu si wona ko hani kon haɗay wasiya makko maktubatun woni no windanoɗo ka azanda makko indahu e jungo makko. muttafaqun alayhi hada lafzul Bukhari. wa fi riwayati li Muslim yabitu o kanko wakkilo walo salasalay halin jemmaji tati hara o andinari gasa e ɓe mo ronude ɓen wasiye makko on a sikkay o haldudu e mayde nden wonde o siwa maayi. qala ibn Umar o wi ma marrat alayya feƴƴirali lan ila ɗum laylatun jemma mundu sami'tu ila minanno rasulullah sallallahu alaihi wasallam e qala dalika o maki ɗum illa wa indi so wona harayno kan wasiyati kala komi hani wasiyade kon sina ɗum waɗa e tumminodde goɗɗo wasiyo mi winda ka azanda. wa fi riwayati li Muslim wa Anas ƴettama Anas radiyallahu anhu qala o maki khatta an-nabi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah kiifuno khututan kiifi fa qala maki hada ngol kiifol juutugol ɗo ɗum ko koye kaati moye filesoy ko yiyeten ɗo ko sutiɗen ɗo ɓe maki ngol ɗo e hadal insan ko ngol ɗo woni neɗɗo on ɗum woni kiifol juutugol ngol. wa hada ajalu hino ɗo lajal makko ngal ɗum woni koye kiifoye fanɗo koyga e fa baynama huwa e nder ko woni kon kanko kadalika ko e haal ɗo woni id jaatuma nde aratamo noon alkhattul aqrabu kiifoye ɓurkoye ɓattade ko yo miijano ko fimu rawa al-Bukhari. wa an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala o maki khatta an-nabiyyu nelaɗo Allah sifno khattan kiifi murabbi'an ɓe waɗi cuɓɓuli nayyi katkare wa khattan ɓe kiifi kiifoygo kadi fil wasati kandere hakkunde suudu katkareru kharijan e yaltuɗum minhu immorde muɗum. wa khatta khututan ɓe siifi kadi kiifoy siharan tosokoy ila hada alladhi ɓe fewtiniri ɓe tuggi faadengol kiifol fil wasati wongol ko hakkunde min janibihi immorde bangeji maggol takko makkol alladhi ngol fil wasati wongol kander tumbo. to qala ɓe maki hada al insan ngol kiifol ɗo ko neɗɗo o wa hada ajaluhu ɓeyno ɗo ko ɗum ɗoni lajal makko ngal muhitan bihi ngal huɓitimo aw qad ahata bi magom ɗingal huɓitimo. wa hada alladhi awa ko ɗum ɗoni ɗum huwa ko kañum khariju non ko yaltu ɗum amaluhu ko ɗum woni bi mana yela makko on. wa hada al-khutut wa hadhihi al-khutut hawayi koye ciifoyɗo asigar to so koyɗo ala aradu ko sakkale ko sakkoto neɗɗo on konno. fa in akhta so wopi hada ngolɗo nahashahu pellet awa ñessotomo hada ngolɗa
وإن أخطأه هو في مكدي هذا نقول نهشه هذا أو نقول أن يسطم. روى البخاري وهذه سورة هو أنتكم بعدي مكو كانكو Bukhari ko ciifo katume ko yiwɗen ɗo ciifo juutina kon ka hakkunde ko kun ɗo woni yela neɗɗo ay al amal ko e ley hella ka haatimere nde laaɓi ɗiɗo ley ko laaraade ko piiji sakkalleji aligo e piiji falotoɗi neɗɗo dow on al ajal ko lajal on tigi ngal ko ɗum woni koye kaatimo e tatoy ko yiwɗon ɗon. wa nabi hurayrata radiallahu anhu anna rasulallah wonne laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam gaale ɓe maake baadiru hittine bil amali saban e golleji jeeɗiɗi hittine hal tantaziruna tawsiɗo haɓɓiti illa fagran sowona baasal munsiban e lannoyngal aw ginan ma ɗum ngalu mutu iban aw ginan ma ɗum ngalu mutriyan dewinaygu kan aw marada maɗum nawnare mufsidan bonnayde on tigi poccor aw haraman maɗum ñawndegu aw haraman maɗum nayewu mo fannida lannaygu on tigi aw mawtan maɗum mayde mujhisan ko ɗum woni fi hebiliɗo awi dajjal maɗum dajjal fa sharru ghaibin ko ɓuri bonde e wirniɗo fa sharru ghaibin e bone wirniɗo yuntagaru habbitaɗo ayi satama dargal ngal o satu dargal ngal noon adha ɓuri musude wa marru ɓuri haɗude rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan wa anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki aktiru ɗuɗɗine dhikra andutugol hadihi hadi min laddati nde ɗo muñcayde tufayde bonnayde aktiri ɗuɗɗine dhikra andutugol hadihi lazzati ko ɗum hadi min lazzati ko ɗum woni nde ɗo muñcayde welɗi taƴayde welɗi yani ko fanda ɗum almawta ko mayre nde rawahu tirmidhi wa qala wi hadithun hasan wa nabi bakri وأن أبي بن كعب رضي الله عنه كان لا تنكي رسول الله نلا الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ستيوني يهي ثلث الليل تتبع الجمع قال قام بإمته فقال بماك يا أيها الناس اذكروا الله جنت إن دالندين جاءت الراجفة كن يو وطالون أري دلانون أري درنغان أري إلى دون هبدو كدوبي ولور تيمة دناي ecapantati e nayi hikka ila ɗum heɓi ɗo joni noon andi hande wi'etake ari ko hewti joni haray joni wiyete ɓe maki tato ɓaw ha jokkitay woni ndu wuttandu aranuru arradi fatu ɗimmuru ndun ja al mawtu kono yo mayde nden ari bima fihi e saabu ko woni e nder mayde kom ja al mawtu mayde nden ari bima fihi saabu kon ko e nder mayde ɓultumi inni ya rasulallah inni mi actiru salata alayka miɗo ɗuɗɗina julugol e ma fa kam aju alulaka ko jeel waɗana ma min salati morde julde ande qal nelaɗa maki ma shita ko bire ko falɗa ɓultu min arrubu nayaɓa qala ma shita bire ko falɗa fen zitta sa ɓeydi fa hayre laka are ko ɗum ɓurma moƴƴande qultu min fan nis feccere nden noon qala maki ma shita ko bire ko falɗa e fen zitta sa ɓeydi fa hayre laka are no moƴƴanma qultu min fasulu sen tata ɓe ɗiɗi qala maki ma shi'ita kala ko yiɗuɗa fain zitta si a ɓeydi fa kala ko ɗum ɓurma moƴƴande ɓurtumi inni ajalu laka mi waɗante hande e salati ɓultumi wi ajalu laka mi waɗante salati juldande kullande fab e wonande Allah subhanahu wa ta'ala qala wi idan on tuma tukfi haray fawtete hammaka suno mango o yofaru laka yafane ma dambuka bakkatuji maɗi rawahu tirmidhi kono tirmidhi woni ko filli hadis on wa qala wi hadisun hasanun wonde hadis on ko labaɗo haray ko ɗo woni ko e ngal dambugal ɗo kadi gasi yiltoɗo rewtede moƴƴa yaafoɗo moƴƴa
tata kongol ngure nde hino wayi o sifo laylam wallahu a'la wa a'lam.